ji bo derbasbûna nava pêncemîn şoreşa îndûstriyel ceribandin li ser civakê tê kirin. Em bawerîn ku ev rewşa niha yanî vîrusa korona ceribandinek li ser civakê ye. Em wisa binav dikîn, ceribandinek civakî ya ku li ser netew dewleta re ye. Ji bo derbasbûna nava civaka dijîtala sala 21 niha herkes hatiye xistina mal de û bi vî awayî şoreşa sanayî tê ceribandin. Ji vê re jî tê gotin pêncemîn şoreşa îndûstriyel. Yekemîn şoreşa îndûstriyel di salan 1970 de bi afirandina makîneyên bi hêlmê kar dikin li Înglîsanê dest pê dike. Duyemîn ku weke şoreşa teknolojî tê zanîn û bi karanîna polayê erzan derdora salên 1860 dest pê dike. Sêyemîn derdora salên 1970 bi derbasbûna şoreşa dijîtal, karanîna elektronîk û teknolojiyên zanînan helberên zêdetir dikeve. Taybet bi pêşxistina çapkerên 3D ku em dibêjin 3D, parçeyên trompêlan bi asayî hatin amadekirin û helberên yekser zêde bû. Bi zêdebûna otomasyonê jî robotên nû û guaqil hatin hilberîn. Çaremîn, bi karanîna cara yekem ya vê termînolojiyê di fuarekî trompêlan de li bajarê Hanover ya Almanya îro bi vî awayî tê karanîn û bi îndûstriyel 4.0 tê binavkirin. Ya pêncemîn, gava pratîk ya pêncemîn şoreşa îndûstriyel jî ji aliyê Japonyayê ve hatiye avêtin û di gelek aliyan de pêşketinên berbiçav hatine kirin. Ji bo serkeftina vê pêvajoyê di seranserê cîhanê divê civak li gor wê were pêkopêkirin û em roja xwe ya îro de vê tiştê baş dibînin. Ger weke mînak bidîn, divê bêzanîn ku pereyê şoreşa çaremîn û pêncemîna îndûstriyel dijîtal e, yanî danostandina kirîn firotinê li ser jimaran û bi awayek elektronîk. Bawerîn ku piştî wextekê wê vegere pereyê krîpto. Krîpto bi algorîtmayên hesaban tê amadekirin û li cîhanê bazarek girînkiya xwe heye. Hûn dizanin ku vê dawiyê fikrek weke belavbûna vîrusê birêya pere di hizir de hatiye rûnişkandin. Yanî yek ji rêyên derbasbûna vê vîrusê pere bixwe ye. Wekî hêcetek di cih de ji aliyê hikûmet û saziya tendurustiya cîhanî ve pêşniyara karanîna pereyê dijîtal tê kirin. Bi gotinek din, yanî tenê bi kartên elektronîk û bi rêya hesabên bankan danostandina kirîn firotinê were kirin. Ya duwem ew e ku ji xwe robot ji demekê ve ketine jiyana me ya rojane de. Ev karanîna robota wê bê zêdekirin. Di vî demî de jî gelek herêmên Çîn û Japonya karxaneyên ku afirandina xwe li ser pişta robotan hene. Her wiha nexweşxaneyên tenê bi robotan tê rêvebirin jî. Ya sêyemîn tê nîqaşkirin ku perwerde bawayek online yanî li ser înternetê were dayîn. Ji xwe gelek beşên cuda û heya astekî birin jî perwerdeya online tê dayîn. Niha di rewşa awartaya heyî de ev nîqaş bawayek zindî tê kirin û di wextek nêz de derbasî perwerdeya online bibin. Ji xwe li seranserê welatên tûşî vîrusa korona bûyîn navber hatiye dayîna perwerdeyê. Yek ji mînakan welatê İtalyayê ku tevayî welat di karantîne de ye û derketin pir bi sînore. Dema ku mirov di mal de bi, wê ji xwe bawayekî neçar tev li vê sîstema nû bibin û xwe li gor wê eyar bikin. Ev hizir û nîqaş demek dirêjin ku tên kirin û bawayekî di kovarên weke ekonomîst de tên belav kirin. Li vir baldar ku bêjin her du hêzên serekeyên cîhanî yanî dewletên Yekbûyên Amerîka û Çîn kesê ev nîqaş ber bi aliyek din ve nebirin û kesê tehdît û êrişê kesê nekir. Li vir dihat gotin ku birêya vê vîrusê êriş li ser Çînê hatiye kirin. Lê bawerên ji bo vê gotinê pir zû bû. Ji ber ku li vir ceribandin li ser civakê bixwe ye. Ne tenê li cihek lê li her welatî. Ev vîrus vîlûkoşka spî navenda NASA, NATO, Neteweyên Yekbûyî
و لناو همو شریکین مزنین وکه امازون، علیبابا، گوگل، فیسبوک و هر وکدن وردیتن. اف میسوگره. جبرکو بچاو اکونومی لیوی روشه نای تماشا کرن. میناک گر ویروس لشریکه یک بچوکی امریکا وردیتن زیده گرنگیه خاتونه. لی گر لناوند ناسا انجی امازون وردیتن باندورا خواه زیده یه. هر وها گر لسازیه که دولت بدیتن آساییه لی گر لسنتویا امریکا وردیتن تشتک پروژدایه. یعنی باوه یک هری کم ویلی 106 دولتان وردیتن که دروژا میا ایرو ده افجمار ندوره. افراوش وی باوه یک زندی ورگرتن و باورین وی پیشنیار و چار سرین لگوری برجواندین وی چاقی ورن کرن. میناک دروشک آسایی ده گر پیشنیارا کارانینا چیپک بیومتریک دناوا لشی وده وری کرن باورم وی نی پجراندن. جبرکو وی دمه سیستم دکاره کنترل سر و بکه. لی دروشک وکی آنها ده گر پیشنیارک وزا وری کرن وکی چار سریا وی ویروسی و گلک نخوشیان بیشورو بکرن ده آستک بلنده و باوا یک نچار وی وری پجراندن. دبکو هنک وقت بگره لی ام دوی باوری دنکو سازیا تندرستی جهانی دداویا وی پیواجوی ده وی پیشنیارا کارانینا چیپین بیومتریک بگه. یعنی بوی آوایی روشا تندرستی کس باوا یک زندی ولی چاودر کرن و رگور وی تبگر بکن. خالق دنیا گرینگ اوکو اف ویروس درجه یک برنده باندور لسر کسین دانا مردکه. یعنی کسین جشه سالی اوزدتر و هر وها کسین بنخوشین گران. گلو افتی چواتهی لور دوی اف بیزانین کو نرخی هایی دیروک و چند نفشه کفن جناف تیبرن. بوی آوائی ری و جه جنفشه نوی دیجیتال را تیوکرن. جبروی گل ریجه یا مرنی یا وی ویروسی وارد تماشا کرن وی باوایک آشکره وارد دیتن کو ریجه یا وی جگلک جورن دنین مرنی کیمتره. لی جبر سدمن لجور هاتین دیار کرن مدیای گلوبال باوایک دیار روشه آوارته دکه کاوز پانیکی چه دکه کو اف بگه آرمانجا خواه. ده حال حاضر ده اف انجام هاتیه گرتن و لسر بردوام منجی. جبروی کام لریجه هنک جور و سدمن مرنه یندن سرانسر جهانی بنیرین و بجمار هر تشتی بخیم برچابین و لگور وان زانینان هم بخفر قوی در بخن هوله. نها دروشت داوی وان سیمهان ده لسرانسر جهانی کسین توشی ویروسا کرونا بوین در دور 107,000 کسین چاره سر بوین 95,000 و جمار مریانجی در دور 9,500. یعنی ریجه مرنه رقم جنود توجبونا وی جور ویروسی در دور 4 و ریجه خجی خلاص بونه 35,000. افتی واته کو جهر 100 کسین توش بوین هر زیده 4 کس جی مرنه 35 کس جی خلاص بونه و 61 کس جی دبن چاف دریه دنه. هلبت اف تابلو یک پر نخوش بگو باندوره لی که ام هنک جمارین دن بواره پار بکین و هیویدارین که هون بالداری گودار بکن. گلو هون دزانن تنی دیک روژه ده 26,000 کس جبرسیبونی دمرن. دخوازم بالا و بکشنم سر به خالی که اف جمار یعنی مرنا 26,000 کسان جبرسیبونی تنی دیک روژه ده. در دور 3,000 کس جنخوشین ودر یعنی نخوشین که جکس یا جلاوران درباز دبن دروژه که دمرن. 1300 کس جپرسیفکا ورزی یعنی پرسیفکا که ام ساله دبو که 2 یا 3 جاران درباز دکین دمرن. 17,500 زاروکین دبن 5 ساله ده جسده من جدا جدا 715 دایک ددما زاروک بوینه ده 4,000 کس جنخوشین ایت یکو بریا تیگرین جسی درباز دبن 19,000 کس جبر کانسری در دوری 11,500 کس جبر سدمی کشان جغرایان 5,700 کس جبر بخورنا آلکولان 2,500 کس بخوا کشتنی
و 3200 کس جی تقاضایم کۆتچوونێ دا. ev jimar tenê dîmeneke ji mirina mirovan li seranserê cîhanê tenê di yek rojê de. Hesab û kitaba wê ji bo we dihêlîn.